Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang bahal subscribe na manta. Ka seng hanyau trip National Youth Movement West Chantia Hill District ka kentui Karbi Student Association KSA bahkan tengkan ialah kaktin katalit haswa ban padia klem bai wai. Da ka baberngem banawan ra ya katma per jaj mriu apreng ki khun ka briu hanyau trip bat ki Karbi. Kaseng hanyau trip National Youth Movement kama hamjur ya kita giseng kena pule pa kimdai ben penting kok tempan ya ki paradok par snam jongi ki basyong basa hakaput jong ka Asam namar ba ada ka KSA kasdang nakaliang jong kaseng hanyau trip National Youth Movement ro kampan se ban penpai kaliang lada kinut shisha panuan ra ya katma penye perjat meriu kumbala kren da ka Karbi Student Association ban perlong ya katma kum hapok kecela Manipur ngi lapang krel apa bat ngi ap tang bakin sedang kasnam gi paradok par senam jengi ngim kwa syu bakan langking klem dayo yak keput keliang kumta kaseng HNYM hi ka kermen ba ka sarkar Meghalaya ka kam sngeu tho khamba ya ka jing e ka ba put lada kamla banyada ya ki paradok par senam jengi ki badon ha blok 1 pat blok 2 kaseng hanyau trip National Youth Movement kalong kabal pengkrek ban je tangkhu ha kanu kopor bat kino gibor ki banabar ki batmu ban penting pensmi ya ki paradok par senam jong ka briu hanyau trip bat kaseng ka kanturu ya ki paradok par senam jongi ba kimdai banting ban smi dalai ro ya kini kijing berngem namar lada ki kita ya ki parari ngin omdaun jing map yeno ro tang banyada ya lagi paradok par senam lajong pengkut kekerwo na presiden kaseng hanyau trip National Youth Movement West Chantia Hill District o samla Leo Ferdinand Suyam kublai bun